Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili destaca a importância do Evangelho da ação e amores lorlorong. E a missa domingo ressurreição Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silo SDB destaca a importância do Evangelho nebe sarani sira rona durante Semana Santa no Festa Páscoa. Dom Virgílio hateteng-katek mensagem sirane labele para date e a celebração litúrgica may beteng kilorisay hanesan transformação ida ia hanoin ia comportamento no ia moris lorloronian. Dong Virgílio mos ateten mensagem resurreição tinang idane say hanesan convite ba fiéis católico sira atau transforma fé ba ação concreta ho di hari comunidade ida nebe nakuonu ho domin solidariedade no unidade. Páscoa laos at fo hanoin date may behakara continua hanoring ita sarani hanoring ita hoto fura ko insa wa hira ita buka moris ho harai ka amba malo fura ko insa wa hira ita buka atu respeita malo fura ko insa wa hira ita buka perdua malo na fatin fura ko insa wa hira ita buka atu paciência ba malo e fura ko insa ita buka atu fiel ba malo ne de ne makdalan bela haburas amizade nebe reciproca. No selutan magdalan hotu nebe itabeladehan dalan sarang aninian. Hanesang Maria Madalena, escolante nebe Jesus hadomi no Pedro, itamos. Labele saidet hanesan admirador, ga admiradora. Lia fuang furak evangelho nia nebe tarona ia Semana Santa. Ga ia Páscoa. Mai be lia fuan itana Jesus Cristo nia nebe tamoris. Tengi lori ita ba transformação ida. Ia itane hanoin. Ia itania comportamento. Ia itania fuan. Páscoa, laos proclamação ida. Mai be transformação. Convite ida mai ita atu sayu sirate. Nebe hakoi ia itania laran. Buat nebe dala barak ita hakoi itania laran maksa ida. Itania tahu. Itania dúvida. Itania salah. No itania desesperação sira. Hirakne makfatuk nebe Jesus hasai tiona. Dalam bamoris fone nakloke tiona mai ita. Pergunta mai ita ohin. Laos tan ona Cristo moris sias duni. Mas pergunta mai ita. Se ita hakarak duni. Moris nudar ema nebe fier ya Jesus moris sias. Ne doni mai ita buka. Halo itania moris. Sai presente ida. Vai tania família. Vai tania malu. Vai tania sociedade. No vai itania rain. Ita mai husu. Ita lori mai altar santo neni leten. Hori husu bana infeto. Nebe hatene hamrik meten ia krusun. Haroha na fate hamutu ke escolante sira ia cenáculo. Atu itamos bela aprende. Buka na fate nunca cole no baru. Atu bela fiel. Ia hahalok dia sir nabi tahalo. Atu itamos lorong ida. Bela tama. Ho Cristo. Iha moris rohan laik. Antes tama ba Semana Santa sarani sira iha mundo tomak iha lorong hat nulu nelaran perparaan lihu si jejung abstinensia no halo caridade nular dalang ida atau tuir molok celebra festa Pascua Simang Ximenes Ziemen.